syukur pulas liatas news neno ita eok anbi kanal YouTube YKB GKI TV bi uap meto henatiat nena akino nunu natiat nena an alaki kone amo isneno menekan emi eok henati am saksi wam kino tentaku kai itabui talna barba amin amin oleh tata bimanekan usi Yesus aknino lehitat nen nin anak hit at fine on keluarga usi Yesus mapetian bi Matius nakabosanua ela po hamne talante nela po ni ma antuk pesniukit mapetian bi nela ni nela po ni lain hananak neo sekau lena nawa usif neno ma usif Yesus ini plenat in lenane an fani on keluarga in an fine on olive in an fine on feto in an fine on by feto ma by mone neo henati tekat na keluarga usif Yesus amin oleh tata molok mese in hananak na an litenis na kooi lasi lei an saksi neukit nak leka hitit fine on keluarga na tuin lasi hunit na ko alebatan na onobatan tekitit na keluarga mese esnane musif Yesus amsa an tekit nak hitit fine on in keluarga na tuin hitloim henati at saksi tabeno matanaw bale kanan lasi ay plenat isnen usif Yesus antek itnak hit fine on in keluarga kana tuin lasi hunit mes na tuin plenat isneno usif Yesus antek itong fine on ama ena ulef tata ay hit tek usif Yesus fine on ama na tuin in manekan le inanaw ba on keluarga inanaw ba on ama ay inanaw ba on ina inanaw ba on uli ay inanaw ba on tata esnane bitabui hiteko tefas pinenoi hitle atut mat saksi tabeno alekanan plenat usnenon bi moni hit tekitit nak keluarga usif Yesus nanoy nakit aknino nanoy nakit henati kaistas kut magtalota ko isneno henati tek itit nak keluarga usif Yesus aknino antu nakit olenan makais at nikan at like subscribe alakit on ante syukur pulas liatas niyo ko am atuin pamanekam haim alami esle emnen milali hoam no kalekon tintaku kai henati tek et nak keluarga nako usif Yesus bitabui talantia na ba amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.